kuganira na Amerika mu kwigira nyoni nyinshi Amerika itariko ntabwo tunyuzwe hari ibiburamo bya bindi byo kumuzutaguza no kumukoresha kuri iyi nshuro Zelensky ameze none nk'utangiye kugira ikizere cy'ingufu z'ikirenga. Ejo bundi Trump atorwa Zelensky bibuka ko yavuze ngo kurangiza intambara nonaha ni igihombo kuri Ukraine. Twebwe tukikorera komante ziciriritse zo kuvuga ngo ni impamvu zo kuba umushumba w'intambara itariye gusa, ariko icyo kwereka kuyirangiza ko kanya batarakubita ku Burusiya kandi ariwo mugambi nyamukuru cyaba ari igihombo. Sibyo kuba cyaba ari igihombo rero. Zelensky akaba arwana n'icyo nonaha akaba arwana no kugira ngo babanze bakubita Uburusiya hatitawe igihe intambara izarangirira. Hari imigambi mbonamo yihishe inyuma sirito ku ruhande rw'abanyamerika, harimo kunaniza Donald Trump, kumuhereza intangiriro z'ubutegetsi zigoye. Imigambi ye ifailinge kwikubitiro, ariko bari kuvugutira umuti usharira Zelensky. Nibwira ko hari aho rugiye kunjyana nakore ko kanzu kanjyana nayo mbere yo kuvuga uwo muti usharira, mbona ko ushobora kuza gukora kuri Zelensky. Kuvuga ngo missiles will speak for themselves. Misile zizivugira, kuko ntiwambwira ngo iyo demokarasi ya Amerika irakomeye uko bayiririmba. Umuntu aba atakiri ku butegetsi, abizi neza ko atakiri ku butegetsi, asigirwe amezi abiri asaga hafi atatu yo gukora ibyo abonye byose bizagira ingaruka ku butegetsi bwo wasimbuye. Batumvikana, bahangana, badakundana, ariko ukagira amezi atatu yo kumutobera. Amatora yabaye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Iryo joro abatinze kuryama twaryamye tuzi ko Trump ari imbere ari uri gutsinda. Bwakiye tubikonfirma saa 4 z'amanywa, twari hano kuri kamera turi kubwira abantu ko Trump yatsinze byarangiye ku itariki ya 6. Bizasaba ko twirenza tariki ya 6 kwa 12, tariki ya 6 ukwa mbere, turindire tariki 20 ukwa kabiri. Esori y'ukwa mbere. Amezi abiri n'igice umuntu ari ku butegetsi atoba. Nk'ibyo byemeza agiye gufata ni icyemezo ashobora gufata mu munsi umwe, ariko kizagira ingaruka mu minsi ibihumbi. Aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House, ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Amagara 07 88 30 23 cyangwa 07 82 70 40 Ndabasuhuje, ndabifuriza amahoro n'imigisha, ndabifuriza intangiriro nziza z'icyumweru mwese mudukurikiye kuri Nkwemuru Rugeyo Official. Byo basuhuza rero nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana, ndi kumwe na Yves. Na amahoro Yves? Ntabwo ari amahoro gusa, ni amahoro cyane. Intangiriro nziza z'icyumweru Kuri twese, intangiriro nziza z'icyumweru ku babana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Yego. Abo rero badukurikira nabo bafite inshuti zabo, nabo ubwabo kandi bashobora gukena serivisi zitangwa na Academia Vision Limited. Nibyo, Academia Vision Limited irabafasha iki abo badukurikira? Batubwirira abandi ko Academia Vision Limited ishobora kugufasha kujya kwiga mu bihugu biteye imbere mu burezi. Birimo Canada, Ubufaransa, Ubwongereza, Denmark, Pologne, Ubudage n'ahandi. Bashobora kugufasha kuhabona akazi ugakora wiga cyangwa ukiga ukora. Bashobora kugufasha kwivuza mu bihugu biteye imbere birimo Ubuhinde.
bahamagare rero kuri 0788 93 87 93. bakorera mu mujyi wa Kigali rwagati iruhande y'inyubako ya Makuza cyangwa se aho bita Makuza Peace Plaza. Hanyuma baguhe serivisi rwose, serivisi nziza zijyanye n'ibyo bakora. Hanyuma rero intambara y'Ukraine n'Uburusiya ishobora gufata indi direction, ishobora kuba igeze kuri stage yayo navuga ko ikomeye. Ibitangazamakuru byinshi bikomeye, The New York Times, CNN, BBC, CBS, umufatanyabikorwa cyane cyane wa BBC muri Amerika, n'ibitangazamakuru byinshi sinabirondora byose, byanditse ko Biden yamaze kwemerera igihugu cya Ukraine kurasisha ATACMS, za ntwaro za misile twagarutse hanga twasobanura icyo zikora, uko zikora n'ibindi. Amerika yazihaye Ukraine mu mwaka ushize, ariko kuva icyo gihe yari tarabemerera kuzirasisha. Ukraine yabisabye kenshi, ariko umunsi ibitangazamakuru byanditse ko ngo hageze mbere yuko ava ku butegetsi asize akongeje. Ni Biden. Turaza kongera twibutsa abantu specs, uraza kumfasha twongere twibutse ngo ATACMS n'intwaro zimeze zite cyangwa se zakora iki. Reka twitse kuri icyo. Uti ibitangazamakuru byinshi biravuga ko Joe Biden kera kabaye yemereye Ukraine gukoresha intwaro zirasa kure, barasa ku Burusiya. Narebye ibitangazamakuru bitandukanye, nza kugwa ku nkuru y'ikinyamakuru cyitwa Axios. Niyo nabonye ifite umwihariko, nacyo ni icy'Abanyamerika ariko ntabwo kiri muri ibi bitangazamakuru bizwi cyane, ariko ku bantu bakunda amakuru cyo ndabizi ko bakizi baba barakibonye. Kijya kure kikavuga ko hashize iminsi 3 Joe Biden amenyesheje Ukraine uwo mwanzuro, ko yemerewe kurasa ku Burusiya ikoresheje ATACMS. Uyu munsi tuvugana turi ku wa mbere, sibyo? Ubwo iyo nkuru mbabwira yanditswe ejo yo kuri Axios. Kugeza ejo rero iminsi 3 ugeza ku cyumweru yari ryari, hari ku wa gatandatu, ku wa gatanu, ku wa kane. Mujye mumfasha tuganire muri ubwo buryo buzamo calculations, nubwo hari igihe nge bimvanga iyo bijemo calcule mentale nsigaye mbapfunyikira. Nabonye hari muri commentaire ababyanze, ariko sava tuzabikosora. Ibyo byo ariko nkoze byo biri exact. Biden yahuye na Trump ryari? Ku wa gatatu. Uri kumva coincidence? Wibuka impamvu ya Trump no guhura na Biden? Icyo Biden yavugaga akeneye guhura na kigomba gutuma ahura na Trump, kumubwira ngo keep on helping Ukraine. Ko cyari kiri main yashakaga kumubwira no kumwereka inyungu ziri mu gukomeza gufasha Ukraine. Ntawuzi neza cyangwa haracyari kare niba Joe Biden iki cyemezo afashe agifashe we na Trump bari in consent cyangwa se bemeranya. Dushobora kuzabimenya neza ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere niba Joe Biden ari cyemezo afashe atemeranya na Trump. Trump ikintu cya mbere azakora ni uguhagarika ibyo bintu, ariko ndakubwira impamvu nibiba biri no kubihagarika kwa Trump ntacyo bizaba bimaze, amazi azaba yaramaze kurenga inkombe. Ukraine bayimereye gukoresha izi ntwaro, bya bindi nkubwira ngo no kubeshya rimwe na rimwe. Hari ibintu biba bisaba nyine umuntu ufite akiri usoma ureba ngo ibintu bigeze he, kubyumva ngo ikinyoma kirihe bishingiye kuki. Baravuga ko bemereye Ukraine gukoresha izi ntwaro nk'igisubizo cyo kuba Uburusiya bwararenze umurongo utukura bukazana ingabo za Korea kurwana muri Kursk. Ni nk'igihano bahaye Uburusiya. Ingabo za Korea zageze hariya ryari? Ni vuba hano mu kwezi kwa 10. Sibyo? ATACMS zahawe Ukraine ryari? Mu mwaka ushize 2023.
bazihaye Ukraine basubizaga ku kihe kibazo noneho cy'Uburusiya? ubushotoranyi bw'Uburusiya. None uyu munsi barakubwira ko ari ikibazo cyo kuba Uburusiya bwarazanye ingabo za Korea hariya, which is wrong. Nkakubwira rero ko amazi azaba yararenze inkombe kuki kurasa ku Burusiya hakoresheje intwaro zirasa kure ni ikintu ubona ko bari barateguriye ibiganiro by'Uburusiya na Ukraine kuzakora babona ibiganiro byegereje kugira ngo habeho balance. Uburusiya bwisange nabwo bumerewe nabi bari kubutikura hababaza, noneho niba butikura hababaza bajye mu biganiro nabwo bufite icyo buhomba, pana kujya mu kiganiro nta kintu butakaza. Bajye mu kiganiro babwira Uburusiya ngo emera ibi, nutabyemera ibi birakubaho, aho kugira ngo ubwo buze bubabwira ngo twafashe 25% by'ubuso bwa Ukraine ndetse turashaka kuyigumana, niba mutabyemeye murorere. Bashaka ko ibyo biganiro bizaba n'Uburusiya bufite icyo gutakaza. Nicyo cyari kigamijwe, ubona ko ni ibintu byateguwe mbere. Subira inyuma mu mwaka ushize. Mu mwaka ushize Abafaransa bahaye Ukraine izindi misile zirasa kure zitwa Scalp. Sibyo? Scalp ni equivalent, ubundi ni ibihugu bitatu biri gutanga izo misile zirasa kure. Hari Amerika itanga Atacams ndetse ikazitangana na HIMARS cyangwa se missile launchers zitwa HIMARS. Sibyo? Hakaba Abongereza batanga Storm Shadow missiles. Izo ni zabo ariko bazikoze bafatanyije n'Abafaransa muri 1994. Hakaza n'Abafaransa batanze Scalp. Uraranganya amaso umugani wa muvandimwe ngo naranganyije amaso muri Kenya banditse. Nanjye naranganyije amaso mu Bufaransa. Bakojeje baba muri wino barandika mu kinyamakuru cyitwa Le Figaro bavuga ko Biden akimara kwemera ibyo. Sibyo? Ubufaransa n'Ubwongereza nabo bahise bemerera igihugu cya Ukraine gukoresha intwaro zirasa kure zabo. No kuvuga ngo ubu Ukraine ifite amoko 3 ya misile ziraswa kure bashobora gukoresha barasa ku Burusiya. Kwibukiranya ikindi kintu, wibuka ko mbere yuko Biden ajya guhura na Trump, Stama na Macron bari bahuye, wibuka ko bari bavuze ko baza kumuhatira gufata uwo mwanzuro. Sibyo? Okay. Ubundi buryarya muri ibi buri herero. Bari kuvuga ngo izo misile ngo nizo kurasa mu gace ka Kursk gusa. Zirasa kure. Nizo kurasa mu gace ka Kursk gusa. Ziraza kurasa muri Kursk gusa kubera iki basanzwe baharasa bahari. Ubundi ushobora kuzirasisha ahantu hari nanjye kuvuga ngo hari atari impermeable. Ari hano hari impermeable ni hahandi ni solarable. Ahantu hatari penetrable. Utinjira okay hari fortified. Utabasha kubona aho umenera. Impermeable usibye kubikoreshwa cyane ku butaka. No kubisukika. Kubisukika. Ariko icyo ushaka kuvuga ni uko ari ahantu hakomeye cyane ku buryo kuharasa bigoye. Usutseho ibisukika byatemba bitakinjira. Yego. Nicyo nashakaga kuvuga. Bakavuga ngo no kurasa muri Kursk. Kandi uratanga ibintu bikeneye gukubita kure ahababaza. Kursk urahakubita iki? Ikintu kiri Kursk kiri strategic ni centrale nucléaire ngira ngo ebyiri. Ni ibigaragara nk'umwitozo wo kurasa kure aharenze Kursk. Nkabona rero ari ibintu bishobora kuza kubyara ibikomeye. Mu yandi magambo ushatse wavuga ngo intambara ya OTAN yeruye n'Uburusiya iregereje. Mu yandi magambo ndabona yegereje. Ariko nkabona Uburusiya buraza kugira amahitamo abiri nyine uko nari mbivuze. Harimo amahitamo yo gutegereza Trump akaza akagera ku butegetsi, none akabihagarika wenda akaba yabaha ijambo ryati muhumure,
reka babikore muri iyi minsi mwirwaneho ngenza ku butegetsi ndabihagarika. Harimo no kuvuga ngo bose ni bamwe, kumwe Lavrov yabivugaga ku munsi w'ejo, bose ni bamwe, twebwe reka turwane ibyo turwana, bazi turasishije empuwe entere. Zelensky asubiza kuri X saa sita z'ijoro uyu munsi n'iminota 5 saa sita z'ijoro yanditse, akunda kwandika ubutumwa burebure, ariko ndashaka kwibanda kuri ubu ngubu ku gice cy'ubu ngubu abakumukurikira kuri X babibona. Mu gusoza ubwo butumwa burebure yavuze ngo one more thing, the plan for strengthening Ukraine is the victory plan that I presented to our partners. Ati umupangu cyangwa se umushinga wo guha imbaraga Ukraine ni victory plan, wa mushinga wo gutsinda wo twagiye tugaruka cyane. Wibuke ko imwe muri elema zari muri uwo mushinga ni ukwemerera Zelensky kurasa mu Burusiya kure akoresheje intwaro zirasa kure, misile zirasa kure. Ntabwo kwari ukurasa muri Kursk, nari nkunganiye. One of its key elements is providing our army with long range capabilities. Nibyo waruvuze. There has been much said in the media today that we have received approval to take relative actions. Hari ibintu byinshi byavuzwe mu itangazamakuru uyu munsi ko twaba twabonye cyangwa twemerewe gukora ibyo ngibyo bijyanye n'ibyo. But strikes are not carried out with words. Ati kurasa ntabwo bikorwa na mu magambo. These things are not announced. Ntibiratangazwa. The missiles will speak for themselves. Ni nko kwemera ko byakunze, nyine nawe arabishimangiye ko byemewe ngo misile ubwazo zizivugira, izo misile zizivugira. Ku rundi ruhande noneho Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya. Uretse kugera kwa Putin mbanze ngire comment kwa Zelensky. Wibuka abantu tubana hano bibuka ko twaganiraga tukavuga ngo uriya mushinga Zelensky yagiye gupresenta ni kwa kundi umubyeyi yaha umwana amafaranga, umwana akamuguriramo gift. Ni umushinga n'ubundi wa Amerika, wa Zelensky. Ni wa Amerika, Zelensky akajya kuganira na Amerika. Mu kwigira nyoni nyinshi, Amerika itariko ntabwo tunyuzwe, hari ibiburamo. Bya bindi byo kumuzutaguza no kumukoresha. Kuri iyi nshuro Zelensky ameze none nk'utangiye kugira ikizere cy'ingufu z'ikirenga. Ejo bundi Trump atorwa, Zelensky bibuka ko yavuze ngo kurangiza intambara nonaha ni igihombo kuri Ukraine. Twebwe tukikorera komante ziciriritse zo kuvuga ngo ni impamvu zo kuba umushumba w'intambara itariye gusa, ariko icyo kwereka kuyirangiza ko kanya batarakubita ku Burusiya kandi ariwo mugambi nyamukuru, cyaba ari igihombo. Sibyo kuba cyaba ari igihombo rero. Zelensky akaba arwana n'icyo ubunonaha, akaba arwana no kugira ngo babanze bakubita Uburusiya hatitawe igihe intambara izarangirira. Hari imigambi mbonamo yihishe inyuma sirito ku ruhande rw'abanyamerika, harimo kunaniza Donald Trump, kumuhereza intangiriro z'ubutegetsi zigoye. Imigambi ye ifailinge kwikubitiro, ariko bari kuvugutira umuti usharira Zelensky. Nibwira ko hari aho rugiye kunjyana, nakore ko kanzu kanjyana nayo mbere yo kuvuga uwo muti usharira. Mbona ko ushobora kuza gukora kuri Zelensky. Kuvuga ngo missiles will speak for themselves. Misile zizivugira and they will speak louder. As if azaba ari kurasa abantu badafite izo misile ku bwinshi. Ibintu birakomeye kamwe ku mazi. Birakomeye. Birabona kubwiye ntangira kuvuga ngo nindi stage nibi byose biri kuvugwa byanditswe mu bitangazamakuru ari ukuri koko. Dutangiye indi sezo ya filime yacu. Nindi sezo kandi ikomeye cyane. Hanyuma Putin avuga kuri ibi ngibi, ariko
mu mezi make yashize ntabwo yasubiza kuri ubu ngubu. Nonaha nk'uko Zelensky we yabikoze, twibutse abantu ko Putin yavuze, yasubije mu byo nakwita ingingo enye. Babimubajije bati ko misile zamaze kuhagera kandi zishobora kurasa iwawe mu buryo bworoshye, Amerika ikabivuga ko itegereje ibayiretse kwemera, n'Ubwongereza nibemera ko ziraswa iwawe biragenda biti. Ati mbere na mbere twemeranye ku kintu kimwe, ntabwo ari byo kuvuga ngo OTAN baremerera cyangwa barabuza regime ya Kiev kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Ati icyo tugikire ku ruhande. Kiev n'ubusanzwe isanzwe ibikora ikoresheje amadrone n'ubundi buryo bwari bwo bwose. Ati ibyo turabizi. Ati icya kabiri, ikibazo nyamukuru ntabwo kijyanye no kurashisha kure intwaro, ni ukuvuga ngo izakozwe na OTAN, ibihugu byo muri OTAN. Ntabwo igisirikare cya Ukraine, dufite amakuru 100% ntabwo gifite ubushobozi bwo kuzikoresha izo ntwaro muvuga, zatanzwe na Amerika, zatanzwe n'Ubwongereza n'abandi. Only NATO personnel are able to operate these weapons. Abantu bo muri OTAN bonyine nibo bafite ubushobozi bwo gukoresha izo ntwaro, dufite amakuru. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu, ibi ngibi nibiramuka bibaye, Amerika n'ibihugu by'i Burayi bizaba biri mu makimbirane mu buryo butaziguye, muri direct, mu ntambara, nta makimbirane, mu buryo butaziguye, muri direct. Bwa nyuma, nka point ya nyuma arababwira ati nibiramuka bibaye completely mu buryo bwuzuye, bizahindura uko iyi ntambara iteye, kandi Uburusiya buzasubiza bigendanye n'ibihari accordingly. Ntabwo byigeze bihinduka ibyo, ahubwo icyo habayeho ni uguhindura doctrine ya nuclear doctrine yabo. Banza usome kuma ariko banza babigize ibikomeye cyane nawe. Mfitemo n'ubwoba. Akabigasekwa nk'akeza. Mfitemo n'ubwoba. Mfitemo ubwoba kuko nzi ubushobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya. Ndetse nzi n'ingaruka zabaho Uburusiya burwanya na OTAN kuko nzi ubushobozi bwa OTAN. Nkabona Ukraine ijya mu bibazo biteye ubwoba. Nk'ubu tuvugana bya bitero, ejo nibwo twaganiraga tuvuga ku bitero birimo drone na misile byose twateranyaga bikaba 220. Kugeza mu gitondo cy'uyu munsi muri Ukraine hari imijyi myinshi itari ifite amashanyarazi guhera mu ijoro ry'ejo bundi, kandi wasangaga hakoreshejwe uruvange rw'intwaro, ariko hari imitakoreshejwe cyane nubwo ziba zakoreshejwe. Hariya muri misile zakoreshejwe wigeze ubonamo Vanguard, ikaze yari yakoreshejwe hariyamo ni ya Iskander, wigeze ubonamo Fab. Zelensky niyo ubwo wabyivugiye urutonde rw'intwaro ngo zakoreshejwe hari za Zircon zimeze. Izirimo zizwi ni ya Iskander na Zircon, ariko Uburusiya butunga misile nyinshi zikomeye cyane butarakoresha. None ndi kureba muri retaliation Uburusiya buri kuritaliatinga accordingly, kandi ubona ko akenshi burakuba. Uraburasa bigira ingaruka 10 bwo 100. Nkabona bataniriwe bakora bimwe Uburusiya bwavuze ngo buzasubiza source y'intwaro. Intwaro tuzarasa basitanze, ntabwo tuzarasa Ukraine. Bataniriwe ibyo babijyamo bakasubiza kuri Ukraine, ndabona Ukraine isenyuka cyane. Imvugo ya Putin irimo ikintu gikomeye. Ntibazi gukoresha izo ntwaro, nimwe muzamuri kuzikoresha. Ibyo ntitwabibonye kuri F16 ko zabagoye kubera yuko batazi kuzikoresha, ntitwabibonye. None se ari indege na misile n'iki kigoye kurenza? Izo ngorane bafite mu gukoresha F16
izo ngorane zabagoye mu gukoresha Abraham 1 n'izindi, kuki kuri Atacams zidahari? Ibyo avuga birashoboka, ariko ku rundi ruhande byanashoboka ko abanya-Ukraine baba barazize bakazimenya, Putin akabivuga ari ukubentimida, abakanga babwira ati muribeshya, nzarasamwe kubera ko natwe tuzi ko Ukraine itabasha kuzikoresha, ubwo nimwe muzaba muzikoresha. Ibyo bikaba rero byaba, bakavuga ati tube turetse kuzikoresha. Ndagaruka hamwe inyuma, ibi bintu bimeze nkaho Biden asize impande ya essence, ahashyize ikibiriti gicanye cyane impande ya essence, asize ahashyize ikibiriti acanye, ni nko gukongeza. Noneho muri uko kongeza akaba ameze nk'umuntu utitaye ku ngaruka. Ari bimwe nakubwiraga ngo demokarasi ya Amerika ifite akabazo kandi gakomeye, kuko ntiwambwira ngo iyo demokarasi ya Amerika irakomeye uko bayiririmba, umuntu aba atakiri ku butegetsi, abizi neza ko atakiri ku butegetsi, asigirwe amezi 2 asaga hafi 3 yo gukora ibyo abonye byose bizagira ingaruka ku butegetsi bwo wasimbuye. Batumvikana, bahangana, badakundana, ariko ukagira amezi 3 yo kumutobera. Amatora yabaye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Iryo joro abatinze kuryama twaryamye tuzi ko Trump ari imbere, ari uri gutsinda. Bwaciye tubikonfirma saa 4 z'amanywa, twari hano kuri kamera turi kubwira abantu ko Trump yatsinze byarangiye ku itariki ya 6. Bizasaba ko twirenza tariki ya 6 kwa 12, tariki ya 6 ukwa mbere, turindire tariki 20 ukwa kabiri, sorry y'ukwa mbere. Amezi 2 n'igice umuntu ari ku butegetsi atoba. Nk'ibyo byemeza agiye gufata, ni icyemezo ashobora gufata mu munsi umwe, ariko kizagira ingaruka mu minsi 1000. Kizagira ingaruka mu minsi 1000. Ariho ubonera bakabaye ari nk'abantu babitekereza, barimita ibyo perezida ashobora gukora mu gihe amatora yamaze kuba. Ibi ndabifata nko kuremera intambara abanyamerika. Ngiye kuguha ingero. Hari umugabo witwa Scott Litter. Uyu yahoze ari umuyobozi mu nzego z'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangaje ngo United States is a direct party to the invasion and occupation of Russian soil. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umufatanyabikorwa mu buryo butaziguye, urumva, mu bitero bya Ukraine ku butaka bw'Uburusiya, kuko yagize uruhare mu kubitegura. Uyu ni umunyamerika ubivuga, wahoze ari umukuru mu butasi bwa Amerika. Ibyo ndabikubwirira cya kindi cyo kubwira abantu ngo niba ibindi byarateguwe, ibindi n'urwitwazo bari kuvuga, sibyo? Mu yandi magambo ni kuvuga ngo US is now at war with Russia. Mu magambo ye, Leta Zunze Ubumwe za yebwe byanze kuri Twitter, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kurwana n'Uburusiya. Uyu arabivuga mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zamaze kwemera izo Atacams ko zarasishwa ku butaka bw'Uburusiya. Kuri Twitter ye agakomeza kubwira ngo the US is now at war with Russia. Amerika kuri ubu iri mu ntambara n'Uburusiya. Yagiye kure no kubijyanye n'ibitero bya Kursk. Aravuga ngo the United States is a direct party to the invasion and the occupation of Russian soil because it helped Kiev plan its incursion into the Kursk region. Twabivuze hano. Twavuga duti no Bwongereza, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu ngo urumva ngo mfete ngo kamemu ngo jistoma dapureto. Kandi twari twabibabwiye. Amerika ni uruhande rurimo mu buryo butaziguye mu gutera Uburusiya kubera ko yafashije Kiev cyangwa se Ukraine kunoza umugambi wo gutera mu gace ka Kursk. Ngo noneho ati banemeye ko hakoreshwa misile za Atacams.
Amerika iri mu ntambara n'Uburusiya. Kugira ngo wumve uburemere bw'ibi bintu, yego, Robert F. Kennedy Jr. wahoze ari umudemokrate ubuzima hafi bwe bwose kugeza ubu. Bene wabo n'abademokrate barimo se n'abandi bose baranamurakariye cyane kujya gushyigikira muri Trump. Republika. Yavuze ngo kuri Twitter nawe, the anonymous men in lanyards who are currently running US foreign policy apparently want to start World War III before they leave White House. Uwo ni umuntu umaze igihe kinini muri politiki ya Amerika, ni umuntu ufite background ikomeye, ni umuntu wamaze no guhabwa akazi muri iyi administration ya Trump. Zaba ari minisitiri w'ubuzima. Minisitiri w'ubuzima. Avuga ngo abantu bayoboye iby'ububanyi n'amahanga kuri ubu ngubu bwa Amerika biragaragara cyane ko barajwe inshinga no gutangiza intambara ya gatatu y'isi mbere y'uko bava muri White House, mbere y'uko bava ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo ni umwe. Umuhungu wa Trump. Umuhungu wa Trump we rero ati, uwo ni Donald Trump Jr. The military industrial complex seems to want to make sure they get World War III going before my father has a chance to create peace and save lives. Gotta look in these trillions US dollars, life be damned. Imbeciles. Yabise imbecile. Ni gutyo yanditse kuri Nibukije mwarimu kilometrike. kuri N'imbesire k'imapere. En fait, gerageza guha abantu mu Kinyarwanda yego ndabikora. Nagira ngo ngaruke ku cyo watangiye uvuga ngo ese Biden na Trump baba bumvikana kuri iki cyemezo bitewe nuko bahuye bakaganira. Aba bantu ko ari babiri bonyine bakubera indorerwamo yo kuvuga ko batabyemeranya, kuko ibi bandika niba bibavuye ku mutima biya bigaragaza uburyo cy'ibyo bintu batabyumvikana, kubera ko n'abantu bari hafi cyane ya Trump cyane, ariko umuhungu we bwite ndetse na Kennedy bafitanye amasezerano atari make, wamuhaye akazi avuye mu ba demokrate akaza kumushyigikira kwiyamamaza, yiyamaje nka president akavuga ngo no, amajwi yanjye mu ya Trump. Undi afite ibyo yamusezeranye twabigureza ngaha ko ashobora kuzagira ibyo atangaza kwicwa rya John Fitzgerald Kennedy bene wabo muri 1963. Hanyuma rero uyu nguyu Kennedy we nari mbivuze ibyo yavugaga ko abari mu bubanyi n'amahanga bwa Amerika bigaragara ko bashaka gutangiza intambara ya gatatu y'isi mbere y'uko bava muri White House. Donald Trump Jr. ibingibi aravuga ngo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari mu ruhurirane rw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragaragara ko seems to want, mvuga ngo baraboneka nk'abashaka gutangiza intambara ya gatatu y'isi mbere y'uko data agira amahirwe yo kuzana amahoro no gukiza ubuzima bw'abantu bapfa bagwa kurokora abantu. Ati tugiye gukingirana cyangwa se kurekura ayo matiriyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwambesire. Sinzi mbese biwerewere mugani wa kakasho biwerewere sinzi mbesire mu Kinyarwanda ibyo ari. Abo ni abantu babiri wapimiraho imyumvire ya Trump, ya administration ya Trump kuri ibi ngibi. Ntabwo ibintu biza koroha, ariko nge still ntabwo ndi buhindura uruhande. Trump kuba atarabyumvikanyeho na Biden tuzabimenyera neza ku itariki 20 z'ukwa mbere. Noti byaza no gutangaza nyuma dushobora kugaruka mu kindi kiganiro, kubera ko muri politiki abantu barahinduka. Ejo narebye iby'Uburusiya bumutangaza umuntu witwa Lavrov yavuze ngo Amerika ukwemera kwayo ku Burusiya ni kumwe regardless waza. Ati Trump kugeza uyu munsi ntaraduha umushinga w'ibitureba, kandi
kubikora neza nyine ni ukuba ibyo bintu tubizi ntawe araduha niyo mpamvu mvuga ngo tumutegereze cyo koza ku gice kinini simbona Trump yashyigikira ibi ntabwo nyine twigeze tumubonana uburyarya mu byabanje niyo mpamvu ndi kwirinda kwemera mbere maze rero hari ikinyamakuru cyitwa Kiev Independent nicyo muri Ukraine basohoye inkuru ivuga ngo ushaka kwereka katari nge gusa ufite ubwoba step toward World War 3 intambwe iganisha ku ntambara ya gatatu y'isi. Yego, Russian MPs react to long range strike permission reports. Ni inkuru ivuga ngo abadepite b'Abarusiya bagize icyo bavuga cyangwa se basubije ku burenganzira bwo kurasa hakoreshejwe intwaro zirasa kure. Shaka hano kukubwira kuguha kote. Iyi nkuru iravuga ngo senior Russian lawmakers threatened on 17 November that outgoing US President Joe Biden's decision to allow Ukraine to strike deep into Russian territory with ATACMS missiles could lead to World War III and the loss of Ukrainian statehood. Nako nashakaga kukubwira mbonye nyine nkabonye Hazari mpita numva karahura na bimwe nakubwiraga. Ati abadepite bakomeye mu Burusiya ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 2024 bavuze ko icyemezo cya perezida uri kuva ku butegetsi muri Amerika cyo kwemerera Ukraine kurasa mu Burusiya ikoresheje intwaro zirasa kure za ATACMS gishobora kuganisha ku ntambara ya gatatu y'isi yose ndetse bikarangira Ukraine itakaje ukubaho kwayo. Statehood, kubaho kwayo nk'igihugu. Yego. Quote hano, this is a very big step towards the start of World War III. Iyi ni intambwe nini iganisha ku ntambara ya gatatu y'isi yose. Ayo ni amagambo ya depite witwa Vladimir Zihabarov. Ibi biri mu bitangazamakuru birimo TASS ndetse na televiziyo y'igihugu. Turakomeza aho bakavuga ngo the missile will speak for themselves sure. Noneho witwa Andrei Kirishasi akavuga ati the West has decided on the level of escalation that could end with the remnants of Ukraine completely losing their statehood. Mwita Andrei Kirishasi. Uyu nguyu aba muri Federation Council. Yabyanditse kuri Telegram. Ati icyemezo abo mu burengerazuba bw'isi bafashe nicyo kwagura intambara ishobora kurangira habayeho ukurimbuka kwa Ukraine cyangwa se Ukraine itakaje kubaho nk'igihugu mu buryo bwa burundu. Aka kantu ndakabonye ndavuga ngomba kukitaho kagahuza na bimwe nababwiraga ko reaction y'Uburusiya nubwo batangaje ko bashobora kuzeta barasa ibihugu bya OTAN bizaba byatanze izi ntwaro, reaction ishobora kuvuga ngo reka turwanire uyu muneke kuko nanjye nayo turwaniye umuneke twita tuwenga kandi nta mutobo uvamo. Ni kimwe mu bikomeye bishobora kuza kuba hano rero. Nibyo ngibyo rero, ariko andi makuru akavuga ko ngo n'Ubufaransa n'Ubwongereza navuze bemeye Storm Shadow missiles na Scalp. Yego. Baba barabyemeye ko Byo nabivuze. Scalp buriya Scalp nabonye na Shadow na Shadow Storm Shadow missiles cyangwa Storm Shadow bombs. Nabonye kubanza ari terminology zivuga ikintu kimwe. Hanyuma Kim Jong Un ni terminology zaba zivuga ikintu kimwe ahubwo imwe ikabikoreshwa mu Bufaransa indi ikabikoreshwa mu Bwongereza ariko icyo si cyo kibazo. Kim Jong Un akavuga ko ubwonyi Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi biri gukoresha Ukraine as a shock force against Russia. Shock force sinzi uko umuntu yabisobanura mu Kinyarwanda.
ni nk'uburyo bwo gukandamiza, ni nk'ikintu gikoreshwa mu gukandamiza ikindi. Bivuga ngo Uburusiya buri gukandamizwa no mu burengerazuba bw'isi, ariko bakoresheje shock force ariyo Ukraine. Ukraine iri gukoreshwa nk'inyundo yo guhonda igihugu cy'Uburusiya. hanyuma za ntwaro za Atakams twagiye tubigarukaho cyane, ahangaha abantu badukurikiye barabizi, ariko no kuba twakongera twababwiraho ntacyo byabitwaye. Atakams ni misile ubundi zitwa Army Tactical Missile System, ni amagambo ahinnye burya. Atakams zifite capabilities nyinshi, ishobora kugenda ku ntera ya kilometero 300 miles 190, hanyuma zishobora gukora muri weather conditions izo arizo zose. Hari imvura, hari ibihu, hari snow, hari weather condition yari yose, kuko buriya hari intwaro zidashobora gukoreshwa muri weather conditions runaka, bitewe nuko wenda igihu, imvura, urubura nk'ibyo ngibyo. Uburyo hari intwaro bavuga bati izi ngizi mu gihe iki n'iki ntabwo zishobora gukora. Hanyuma zishobora kurasishwa na launchers nyinshi. Hari iyitwa M270 multiple launch rocket system cyangwa se MLRS, ndetse na HIMARS yazindi twabonye zitwa High Mobility Artillery Rocket System. Ni ibyo ngibyo, ni iby'ingenzi, ni ibyo ngibyo twe twagiye tubigaruka ahangaha. Rero reka dutegereze ibyisumbuye, kuko aya ni amakuru akomeye mu gihe kandi gikomeye tuzagenda tumenya. tuza no kugenda mu bindi biganiro dushobora kubahereza izindi updates kuri byo. Reka dusoreze aha. Yves ngushimire. Wakoze cyane, yakoze Tripoti, namwe mwakoze abo twabanye.